Ndikhaliseni madoda kunzima ububo bami, ndikhaliseni madoda kunzima ububo bami, ubuhlungu ngempela uba intandane, kunzima ububo bami, ubuhlungu ngempela uba intandane, kunzima ububo bami, ubuhlungu ngempela uba intandane, kunzima ububo bami. Ye bantaba ye bantaba ye bantaba ye bantaba weyibona nto ngabi nabazali nyani futhi umuntu akusebenzisa akusebenzise angakubhatali ngoba unabani awunamthetheleli. Yayiwe ezulwini ziyobuzwa khona lezi basenza zona. Uthini usigubhu sentombi emva kwami ubhala ufo? Awusondele ebhuti, awusondele ebhuti. Uthini ngale nto ibuhlungu kangaka? Uthini ibhuti? Iphinde ndikhale wena ngaba bantshana zange ngibabona. Mhlawumbe ngeke ungeni nje bababe bazali bami bephelele bonke. Abanye banendinyanga ntathu abasekho. Kuyaphithizela nje mfowethu. Uthi amadoda isigubhu sentombi ugabhalagabha unonza zimhle ziyamgongoda ngukaqile masingazimsinekele. Ngitheni mangcwayende ukhala ubhejana uthi ngelo lunga umathabataba ugaxagaxa umathamba eskeletoni sekho theni mangcwayende dedapha zingathi benye imbini. Babe kanti nje bafana bami